Teko, Nela Dimwela Congo. Inga batata ba mama matoko ye bandumba bilanji bi kipelu kimya songa ki rateko Nela Dimwela Congo twisidi mu mandanda meto ngoma tuzibe tukulukuna gata ngoma ibudi di songi di la dia diambu ye ngoma detu di hunu si di budila mundambu matoko ye bandumba tugoganga mu kimputunde jeunesse Hunu matoko ye bandumba ngoma itabudila kuna sambu di benu yesi tugogila mama tadi di nkalazi matoko ye bandumba mu bifulu biyemba kadi tuzebe tukulunde yemba kifulu kimpasi kifulu kikiadi kifulu kibidilu kansini matoko metu ye bandumba betu bahunu situ bane Kongo bahunu matoko bane Kongo ye bandumba yedika kibeni batato mavila kana mama fwana bifulu biyemba bisoba nkala bifulu biyemba bikuma bifulu bimosi bibiesi bimakaka bikusungula bikusonga mvuatu bina byakutu mwenine ne Kongo kalendi vilanzila kukafeti vutuka kibeni munzila musave luzingulwani lukala lumpwena mudiambu jojo gunu situgogila nkala zimatoko ye bandumba mu bifulu biyemba situkutana vos publicités. Le livre sacré Kimpasi, Nkanda wa Nlongo, restaure la spiritualité Kimpasi, en étroite ligne avec la tradition kimbanguiste, les pratiques ancestrales des Nés-Congo, datant de la période avant l'arrivée de l'homme blanc, en Afrique centrale, une spiritualité contemporaine captivante, qui parle également de l'histoire secrète du peuple Congo et de la race noire. Besoin d'une bonne formation pour un avenir bien construit de nos enfants? Plus de soucis. Voici la bonne adresse. Avec l'Institut supérieur pédagogique de Kulungongo, installé au sein du complexe scolaire Saint-Joseph de Kulungongo, ouvre ses portes pour l'année académique 2024-2025 pour le nouveau et les anciens diplômés en première année de licence système LM2 dans les sections suivantes. 1. La section des lettres, langues et arts avec l'anglais, culture africaine, français, latin, français, langues africaines, la psychologie, l'orientation scolaire et professionnelle, OSP en sigle, gestion en administration des institutions scolaires et des formations, histoire, gestion du patrimoine et développement, géographie et gestion de l'environnement. 2. La section de sciences et technologies, la biologie, chimie, informatique de gestion, informatique mathématiques, sciences commerciales et de gestion. 3. La section technique, les sciences agronomiques et vétérinaires, avec la phytotechnique et la santé animale. Notez bien, ne tardez plus et prenez votre inscription à 15 000 francs seulement. Écoutez-moi ça. Nos auditoires sont bien aérés pour offrir à vos enfants de bonnes conditions d'études et rien à envier ailleurs. Chers habitants de Kulungongo, Kolofuma, Poste 18, Lukala, Kimpese, Mayanda, Sitentele, Tumba, Kankarrière, Soya, Sitega, Kanfiko, Kankwilu, Kamanteke, Kambeton et autres. Avec ces enseignants qualifiés et des grandes renommées, l'Institut supérieur pédagogique de Kulungongo nous offre une grande opportunité devant nos portes pour une formation unique à son genre. Notre horaire est adapté selon les milliers avec des vacations soirs pour offrir les savoirs à toutes les générations. À retenir, de 13h juste à 18h juste et de 18h juste à 20h juste. Pour tout contact, veuillez composer les plus 243 89 82 88 283, voire le professeur Jurens. 89 86 03 516, voire M. Philo Fita, poste 8. 89 72 65 088, voire M. Yannick Lukombo. À la rallye Kulungongo, voire inspecteur J. Avec l'Institut supérieur pédagogique de Kulungongo, science, conscience et progrès. Tu
vutukisi bampangi batonda ma bonso mutuza isi tutarogila nkala toko ye bandumba mu bifulu biyemba. Ne yemba kifulu kikudila wo weli kuna yemba ngetoku ngendumba ndawe kabula mpasi vokiadi ubaba bwididi koku munsitadi. Kange ndumba ngetoku o widi ne mafama makingandi mbasi kingandi matuka ngetoku geni deja appel. Si tukutana kune sunge ndumba ngetoku wesosa usumba mbatimpa simisi bana baba kentu kinkutu kimpa betu bakentu babunga ngitu vila kana kwetu netu bane Kongo mumbati tukwe toma yendilanga mayemba busi lukuma kuna ikosi lusungula abu yani kimvuata yina kavweti abu nkinkela yo bo bantu kabena bamba kabena kwa embongu kimfuni kimpamba kwese nkela ngutu kayini makutu abu bwe kabata didi lawo nge wedi muntu fwidi we kabula mpasi kayantikidi kusungula nge suvuata bunga nyikuluta bantu bakulubena munakati kiyemba muntangu su luta batala kibene atala ya kingani bukavuati kia dienkenda ikongu tu ye makaka mukati kiyemba matoku ye bandumba bakuta keni batayambila kwau ikosu mona babudi dikaka mokati kiyemba ye abampangi batonda amatoku mamu ndumba zamu lubaka biti lutoma vonda lutoma uwa makutu lutoma zibula makutu luwa mamu kifuluki yemba ka kifuluki kiesi kifuluki yemba ka kifuluki ma rendez-vous kifuluki yemba ka kifuluki kwesonga mvuatu kuvo défilé de mode kifuluki yemba ka kifuluki makaka mudamu ngebu tabula makaka bampangi kuna batadila kifuluki yemba kifuluki kuyindi mina luzingu lubetu bantu mudiambu buka kumini yani busuku mange imbasi ngeja akambasi sufwa buna yindi mina bweta natina luzingu lwaku butazinga keti luzingu lwaku lutadeda kana untwala mpungu tulendo keti tadiata kibeni bonsu buna bufweni karibu tufwa buna bampangi batoma ne luzingu nunkaka lutuvingi la kuni lulukona nsuka lumvuye mvu buno wedi kifulu kimpasi kikiadi kiyemba kakiesi kuvo nge wenda musa ukumisa kifulu kina bontune kifulu kya kiminkenda kimakaka kikusungula kikusonga mvuatu ngongo yindi mina ukidia kiufumu numba sibwesi makadila mafama munu si mamonika bontu tutamona moma mpangi fwidye munu dia kasiba ndila bontu batakundidile alufu alumunu ngatu hunu munkokila ngatu mbasye abusifu akwei kwenda kadi munu muntu nkalaza mge mosi tuminikizai nzeine matoku ye bandumba lutumini tulanda mumandanda meno ngoma motu tarokila mafeti tusadisa musavo tuyidika tuzingu twetu nge ukala ye kimpakina yantika kunu zayane kifuluki yemba kifuluki kuyindi mina mudiambu betukulu fuatufwa. Voilà bampangi batonda mama toko ye bandumba mudiambu dihunu tusidi fioti fi point virgule mu mama tadi di matoku ye bandumba mubilumbi kwisa si tuvutuka diaka munzila kipelu ketu kimasonga kirateko mugusavo tubula diaka ngoma kusimu dinkaka lusala yeyenge mfumu.